Večerašnje predavanje predstavlja novi korak u razvoju japanizma, koji više neće biti samo japanizam, nego i Balkan Asian Convention. Već se čuo predlog da skraćeni od iduće godine bude bacon, pa ćemo da vidimo. No, u svakom slučaju, kao što ste primetili, na programu ove godine imamo dosta sadržaja vezanog pored Japana i za Koreju i Kinu, te ćemo se upravo baviti večeras pre svega istorijom Kine, ali zatim i kako je kineska kultura i kineska istorija uticala na pop kulturu Azije generalno. Pored mene, pretpostavljam da mene već uglavnom znate, ja sam Isidora, potpredsednica Kurabane, večeras je tu i gospodin Dušan Kosanović, inače moj muž. I bavimo se, znači, romansom Tri kraljevstva, proći ćemo kroz to šta je to istorijski značilo, šta je romansa Tri kraljevstva i koliko je ključno uticao na formiranje identiteta Kine. Šta ste tu uradili? Ništa, nadam se. Ne moram nikoga da bacam s balkona, sve u redu. I konačno kako se sve to odražava na pop kulturu i na savremenu percepciju Kine, tako da mislim da možemo da krenemo sa tvojom omiljenom temom, a to je istorija. Dobar dan, još jednom. Možda ovako bolje. Dobar dan, još jednom moja draga žena me predstavila. Ja inače nemam tendenciju da dolazim preterano često i da učestvujem u ovim panelima. Sad vidite da je stvaran. Nakon dugotrajnog rada... Nakon dugotrajnog nagovaranja uspela je da me slomi i da me nagovori da dođem ovde, pre svega zato što jedna od mojih strasti jeste istorija i ja ću da budem ovde podrška njoj kako bi vam dao jednu istorijsku perspektivu u ovaj period istorije. Da, izvoli. Znači, Han dinastija je bila jedna od najdugotrajnijih kineskih dinastija i vladili su preko 400 godina, negde od 206. godine pre nove ere do 220. godine nove ere. I gledajući pred sam njihov kraj, ta velika država je paralelno sa Rimom predstavljala najveći osnov civilizacije koji smo mi imali u našoj modernoj istoriji i sa jedne strane potpuno diametralno, da ne kažem suprotno, shvatanje i života, religije, ratovanja i svega ostalog. Paralelno sa vremenom o kome mi pričamo, koje počinje oko 184. godine nove ere, u Rimu vlada Emperor Komod, ko je gledao Gladijatora, vrlo dobro zna o čemu se radi. Dekadencija Rimskog carstva je tada već na vrhunstvu, a Han dinastija polako propada. Evo vidite kako to izgleda teritorijalno. Znači, tada je Rim imao svoju najveću teritoriju, ali i Kina. Vidjet ćete da Kinesko carstvo u tom vremenu obuhvata velike teritorije današnje Mongolije, skroz gore iznad Japana i spušta se dole u Vijetnam, Laos i Kambođu, što je relativno bitno, zato što se tamo nalaze autohtone etničke grupe, koje nisu Kinezi, koji će imati veliki uticaj na razvoj ove istorijske priče. Kao i svaka dobra istorijska priča, svaki slom počinje tako što se digne kuka i motika, nekom prosečnom seljaku bude dosta tlačenja i kaže, alo bre, ne može više ovako. Naime, 184. godine izbila je pobuna žutih turbana ili žutih šalova, kako god se to prevodi u našoj literaturi. I to je bila prva i velika pobuna seljaka na teritoriji Kine ikada. Nešto slično Spartakovom ustanku, koji se desio u Rimu pred nekih 100 godina pre toga, samo što nisu bili u pitanju robovi, već potlačeni seljaci. Kina nije bila robovlasničko društvo u to vreme. Zapravo, ako ćemo da govorimo o kineskom državnom uređenju, možda vam je najlakše poređenje da liči na neku vrstu carske Rusije. U smislu da je imala kao slobodne seljake, koji su u suštini bili u kmetovskom odnosu i vrlo podređeni u odnosu na svoje gospodare, ali opet zvanično nisu bili robovi. Jeste. I oni su godinama bili potlačivani, što zbog loše sreće, naime Jang-tse se izlivao više puta od 170. do 184. pa su bili opterećeni raznim porezima koji su im nametnuti zato da bi se izgradio famozni Silk Road, jer čak i tada postojala je velika komunikacija između istoka i zapada, pre svega zbog trgovinskih odnosa, i u nekom momentu
ljudima je prosto dopizdilo, kako ne možemo da kažemo na lepši način. Jeste, tako, i podigli su se na veliki ustanak, koji je trajao maltene samo godinu dana, 184. do 185. godine. Procenjuje se da je za to vreme poginulo preko 200.000 ljudi. Morate da shvatite perspektive njihovih ratova i njihove populacije, čak i tada su bile ogromne, mnogo više nego naše evropske. Ono što je bitno za ustanak žutih turbana jeste činjenica da je to dovelo do kompletnog kolapsa infrastrukture carstva. Ljudi nisu, ceo birokratski sistem je propao i u različitim regionima carstva lokalni lideri su počeli da oformljavaju paravojne formacije, kao nekada kod nas, da bi se izborili sa podignutom pukom i motikom. Cela ideja jeste bila da je imperator, koji se tada vreme zvao Ling, slab, da je izgubio božansku pomoć, jer non stop je neka plavljenja, pa onda dođu skakavci, pa opet plavljenje, pa smo svi gladni, pa opet rat, i oni su se podigli i krvavo ugušeni zbog toga. Dalje? To su počeli da koriste razni warlordi, lokalni, i da bi pod izgovorom da se zaštiti car. Jer jadan mali car je u tom trenutku bio nejak i trebalo je da dođe neko da ga spase. Pa su onda svi krenuli da se nadmeću ko će da spase cara. Od zlih seljaka. Onaj koji se pokazao kao najsposobniji u tom zamešateljstvu je bio tiranin, poznat kao Dong Zhuo, koji je ušao u glavni grad, Luoyang, uzeo mladog carevića, koji u to vreme jedva imao 12 godina, rekao, ja ću da te čuvam, sinko, ništa se ti ne sekiraj, spakovao njega i njegovu majku u ćošak i počeo da izdaje imperijalne edikte, proglasio sebe za imperijalnog taticu, imperial father, i na taj način postao de facto vladar Kine. Imao čak i neke spektakularne akcije, tipa vaša ćera treba da bude imperijalna konkubina, a sad što u tom trenutku mladi car ima 8 godina, to nije pitanje, s obzirom da ima koće ako mladi car ne može. Ima koće, da će da proveri pre nego što... Tako da je Dong Zhuo vrlo brzo onako izgradio reputaciju jednog finog čoveka koji finim metodama upravlja carstvom. Veoma suptilan. I nije dugo bilo potrebno da svaki od onih malo prepomenutih warlordova nabavi njegovu vudu lutkicu i krene onako da je buši. I da vidimo kako će da se formira anti-Dong Zhuo alijansa i kako ćemo da ovome gospodinu smrcemo konca. Pa suštinski, to je jedan pattern koji se često ponavlja u istoriji. Neko pokaže da nešto može i onda svi sad hoće to da kopiraju. Kalif umesto kalifa. Kalif umesto kalifa. Sada odjednom svi postaju veliki zaštitnici mladog imperatora i reći, jao, vidi ovaj ga sad, sad ćemo mi da mu pomognemo. Mi ćemo da ga oslobodimo i verovatno na isti takav način iskoristimo. To je manje više bila prefektura. Međutim, zbog takve situacije formirala se alijansa od jedno 18 raznih lokalnih lidera koji su poželjeli da skinu Dong Zhuo s vlasti. I to je, boga mi, trajalo od negde 189. godine, pa sve negde do 205. na 2 decenije su se oni međusobno ubijali, istrebljivali, dok... To je otprilike bilo jebalo od zbunjenog. Da biste shvatili šta se dešavalo u tom periodu, uspeli smo da skinemo Dong Zhuo. Kad smo skinuli Dong Zhuo, onda svako ko je hteo da bude Dong Zhuo je shvatio da mora prvo da nekako spreči onog drugog da to postane umesto njega, pa su se onda trgili među sobom, pa su se onda ispletkarili, povezivali, raskidali alijanse, udavali ćerke, vraćali ćerke nazad, podmetali jedni drugima na najkreativnije moguće načine, doći ćemo do toga šta zapravo znači ratovanje na kineski način. I tu onako dosta različitih tatiraca imalo blistave uloge, tu se javlja recimo nezlični Yuan Shu kome prvo palo na pamet da se proglasi za cara umesto mladog Šijana Hana, pa je to potreo godinu dana. Jeste. Tu je bio njegov rođak Yuan Shao koji je bio predvodnik na početku velike kampanje protiv Dong Zhuo, pa se to nije baš najsrećnije završilo posle toga. Tu je zatim bio Gong Suzan, Liu Biao i njegova južnjačka varijanta, no u svakom slučaju stvar je u tome da su se oni 20 godina ubijali, istrebljivali i jebavali ale, dok se otprilike nije formiralo ovo. To nisu 3 kraljevstva.
da se razumemo. To je nešto što će vremenom postati 3 kraljevstva, jer ono što se dešava jeste da su se jasno uspostavile granice između 3 frakcije sa jasnom raspodelom moći, od kojih je svaka frakcija imala vrlo jasno svoje razloge zašto tvrde da su baš ti oni koji treba da nastave imperialnu liniju, odnosno da su oni ti koji imaju takozvani ren, što pojmovno znači mandat od neba da možda budeš car. Hoće reći ukratko, od onih 18 originalnih svela se knjiga na 3 slova za 20 godina. Ko su, jel te 3 velike struje? Počinjemo onim redom kako su se kasnije proglašavali za kraljevstva. Jedno je Wei, koji predvodi čuveni Cao Cao. Zašto je on bitan? Zato što je on taj koji je uspeo da jako majstorski odigra karte da se dočepa siratog malog Šijana, koga su pre toga, znate kao ono čuvenu priču o Bajetu bombonjeri koji tako prosleđuju od jednog do druge familije. Tako je Šijan išao ko Bajeta bombonjera i dočekao 20 kusur godina, da nikada nije imao prilike da zapravo bude car, nego glavno klimao glavom i sedao u nekom ćošku. I Cao Cao, o kome ćemo kasnije malo više pričati kakav je bio psihološki, kakav je bio istorijski i kako je ostalo njegovo nasleđe u folkloru i popkulturi, je taj koji je uspeo da ga zbenga, da bude kod njega na njegovom dvoru i da potpisuje dekrete koje mu diktira Cao Cao. Druga struja je Shu, odnosno Shu Han. Shu predvodi Liu Bei, koji je u kombinaciji sa svoja 2 čuvena pobratima i još 2 Tiger Generals, tu da pretenduje na to da je on pravi naslednik dinastije Han, te samim tim je on jedini koji ima mandat od neba, zbog toga što je carev rođak u 107. kolenu. Bez šala. Bez šala, 107. kolenu. I konačno imamo Wu, koja predvodi Sun Quan, koje insistira na kulturološkim razlikama. Sećate se kako smo pomenuli da je u tom trenutku Han imperija obuhvatala jako mnogo južnih zemalja koji etnički nisu Han Kinezi, nego pripadaju današnjim narodima Vijetnama i Laosa. Iako je porodica Sun tvrdila da vodi poreklo direktno od Sun Cua, za koga ste sigurno čuli, ipak su se kulturološki i etnički razlikovali dovoljno od ostatka Kine, do onog trenutka kada su ovi ostali počeli da se odcepljaju, bilo je čekaj, ovo se sad može, super, sad smo mi kraljevstvo, evo ga nećete nas. I mi smo entitet. I tako smo u suštini dobili 3 kraljevstva, u jednoj eri koja uopšte nije dugo trajala i ono što je interesantno, ovde ih vidimo kakvi su u odnosu na današnju teritoriju Kine, ovde gore vam je Rusija, imate Mongoliju u sredini i vidite koliko je ko zapravo kontrolisao geografske površine i koliko je to zadiralo u neke druge zemlje. Ono što je interesantno jeste da kao što vidite ove periode traju jako kratko, zapravo 1,5 generaciju. I većina ovih baja vojskovođa, koje smo malo prepominjali, u suštini nije i dočekala da se proglasi za kralja, odnosno za cara. To su uglavnom rađeni sinovi, unuci, rođaci i tome slično. Pre nego što je to sve onako spektakularno otišlo u majčinu, jer koliko god da su ovi koji su bili baje kao matore generacije jedni drugi držali u pad pozicije jer su se nadmudrivali vrlo uspešno i bili su dobre ravnoteže među sobom, onog sekunda kad su došli naslednici, to je ošlo u kurac. Kako to takođe obično bio, jel? Veliki očevi imaju neke... Otprilike priča ide čak do te mere da se za sina Liu Beija pričalo da su ga ispustili na glavu kad je bio beba ili to je jedino objašnjenje zašto je bio toliki retard. I ono što se dešava jeste da sinovi i unuci to rapidno onako ćerdaju. Cao Pi koji je nasledio Cao Cao takođe nije dugo potrajao i previše je verovao svom vernom savjetniku koji je bio tu da mu se plače na ramenu, da ga drži za ruku kad mu bilo teško. I samo ti idi kod žena, ja ću da sledim. Sve je taj rešio da dovede u red, tako da se dešava sledeće. Prvo pade kraljevstvo Shu, odnosno ovi koji su tvrdili da imaju kontinuitet od dinastije Han, tako što je navodno taj za koga su tvrdili da su ga bacili na glavu kad je bio beba, bio toliko okupiran time da jede, pije i kurva se da nije ni primijetio kad mu vojska ušla u grad. Zatim padaju Wu,
gde se desilo da je unuk Sun Quana bio toliki tiranin da je rođeni narod zbacio i podržao osvajaču u fazonu ne možemo više da trpimo. I konačno, u trenutku kada je porodica cela trebala da triumfuje, gospodin Sima Yi, koji je dotle jako dobro odigrao svoje karte, je uspeo da napakuje svom unuku da jednostavno prebriše stave i da kaže ok, super, a sad sam ja ovdje malo car. Tako da je ironija perioda Tri kraljevstva da na kraju oni koji su ujedinili Kinu i koji su bili tu da onako pokupe sve lovorike, nisu uopšte učestvovali direktno u samom sukobu Tri kraljevstva, nego je ta dinastija Jin, koji su samo tu došli da se pojave i da kažu super, sad smo mi da sednemo na tron i to je to. Kao što to obično i biva u istoriji. U svakom slučaju, dinastija Jin je navodno tu ujedinila Kinu, nije ni to mnogo dugo trajalo, oni su imali jako mnogo unutrašnjih problema, jako mnogo varvarskih plemena je počelo da tu prodire na teritoriju Kine, iako je Jin zvanično bila dinastija koja je uspela da opstane, boga mi, skoro 100 godina. Jako je zanimljivo da se pozni period dinastije Jin naziva periodom 12 kraljevstava, ako ste mislili da je 3 mnogo. No, ovde smo da se bavimo sa Tri kraljevstva i sad mislim da možemo da pređemo na onaj deo koji je svima mnogo poznatije, to je sam roman. Da li ste čuli za roman sa Tri kraljevstva? Naravno. Radi se o nečemu što je sam temelj kineskog identiteta i kineskog bića, zbog toga što uspeva da objedinjuje jako mnogo bitnih vrednosti na zabavan i pitak način, čak do te mere da i vi dan danas kad uhvatite da čitate ili ceo roman u nekom od modernijih prevoda ili odlomke, to je beskrajno zabavno. I sve adaptacije koje su rađene jako dobro su znale na koji način da biraju elemente radnje kako bi mogli da idu dalje, tako da ćemo se osvrnuti na to kako sve to deluje i u pop kulturi. Konačno, roman je nastao u 14. veku, autor je Luo Guanzhong, postoji priča o tome da je on neka vrsta Šekspira kineskog književnog stvaralaštva i spada u jedan od 4 velika kineska klasična romana. Jedno je roman sa Tri kraljevstva koji govori o tome kako smo ujedinili državu, drugo je Putovanje na zapad, to je ono što smo pomenuli juče u kontekstu 101 godine japanske animacije, jer je to kako smo dobili Dragon Ball, jeli? Kako se širio budizam. Treći je Devoted Margin, zapravo kronološki najstariji od svih tih romana, to je kako su opet Kinezi uspeli da uspostavi birokratsku državu i da uteraju odmetnike u red tako što su od bandita postali prvi šerifi, odnosno neka vrsta bezbednostne službe koja je kontrolisala teritoriju. I konačno, najkasnije od ovih romana je Dream of the Red Chamber, jedini u kome se zapravo pojavljuju prominentni ženski likovi nastali u 18. veku koji govori o padu dinastije Qing, između ostalog tako što je sunovrat ispričan kroz sudbine Qing žena. Evo, roman počinje jednom zaista veličanstvenom rečenicom koja kaže ukoliko je nešto previše dugo ujedinjeno, raspada se, a ukoliko je previše dugo razjedinjeno, ujedinit će se. I možda je ovako delo trivialno kad se pročita, međutim, to je ona varijanta. Kada razmislite o tome što to znači, ima toliko jebeno mnogo mudrosti u ovakvoj izreci da maltene ono možete da bude uteha u nekim teškim danima. Kao da, sve je ciklično i sve se dešavalo i ranije i kao ako smo dovoljno strpljivi, kažu mudri Kinezi, možda nešto i bude od svega ovoga. Niče nije gorela do zore, upravo to. I ovo je jedna od najčuvenijih prvih rečenica u istoriji književnosti. Znači, vidjet ćete da se jako često citira na raznim mestima. I u svakom slučaju, Luo Guanzhong je kombinovao, zahvaljujući tome što je dovoljno vremena proteklo, ne samo istorijski događaj. Postoji i originalna istorijska hronika koja se zove vrlo originalno Hronika Tri kraljevstva, gde se tačno zapisuje ko je čiju majku i ko je čiju vojsku u kom trenutku. Ovo nije to. Ovo je kad smo uzeli istorijsku građu i dodali još gomilu elemenata koja je upravo to što će nam izgraditi identitet nacije. Pre svega to je folklor. Vidjet ćete koliko ima jako mnogo nadprirodnih elemenata u priči o Tri kraljevstva, koliko kada Zhang Fei dune i vatru sune, ono sruši most, kada Zhuge Liang stane na liticu pa priziva vetrove, pa kada odseku glavu u Janu, pa on ide u naokolo i traži daj baba glavu, vratite mi glavu i tome slično. U nekom trenutku je dobar deo romana i odlazi na njega koji tako bavlja obezglavljen.
No, u svakom slučaju ima strašno mnogo elemenata opere, etničke opere, naravno, fantastike, folklora koji ulaze u sve to. Zatim imamo konfučijanske vrednosti. Ovo je pojem koji apsolutno treba da zapamtite jer se praktično čitava priča između antagonista i protagoniste u romanu zasniva na tome ko ima ji, a ko nema ji. Šta znači ji? To je osjećaj za pravdu i ispravno postupanje zato što je to prava stvar. Znači, ne zato što je me neko to rekao, nego zato što je to vaš unutrašnji poriv ostvarenog konfučijanskog čoveka da uradite nešto dobro i pravilno. Sada, sam naziv romana, San Voyan Yi, može i da se prevede kao tri kraljevstva čine Yi, odnosno da je glavna dilema ko od tri pretendenta na ujedinjenje Kine jeste zapravo taj koji ima Yi, te samim tim i božanski mandat da ujedini kraljevstvo. I konačno, apsolutno se koristi kao strategija za ratovanje, zato što ja mislim da Sun Tzu citiraju na svakoj trećoj stranici. Sam Cao Cao ima vrlo originalno tumačenje kako on sve to doživljava. A i Zhuge Liang je sam posle toga pisao svoje lične priručnike rata koji se takođe posle izučavaju. I gde su ljudi koji nisu imali strpljenja, niti čak uslova da sam originalni materijal Sun Tzu proučavaju, su se pozivali na ratne strategije koje su iznete direktne u romanske Tri kraljevstva, između ostalog zato što imate i praktičnu primjene. To vidite ko šta radio, kad i kako se to završilo. No, mislim da bismo mogli da pređemo i na analizu samih likova. Počinjemo od Liu Beia koji je nominalno glavni junak cele priče, koji je taj koji ima Yi. A zašto baš Liu Bei ima Yi? Zato što je on 107. koleno rođak dinastije Han. Kraljevska krv, mandat od Boga. I kada je on bio u položaju da se proglasi za kralja, on to nije uradio jer je bio zli, ambiciozni Mrsumud koji je hteo vlast za sebe, nego zato što je sve to pomogne svom narodu. Iz višeg cilja, zbog dinastije. Sačuo je Bože da to bude zbog njega. Inače, vidite ga ovde prikazanog kao cara jer ima ove zavese od perlje na kapi. Liu Bei je inače poticao iz familije koja se bavila pravljenjem onih pletenih prostirki i obuće od sušene slame. Da, nisko se spalo sa 107. kolenom. Jeste, i navodno je bio strašno pravedan, strašno blag, strašno ovako, je sve radio u skladu sa vrednostima Yija, što je dovelo do toga da je istorijski gledano izgubio oko 80% bitaka koje je vodio. Ali dobro, nije njegov problem. Međutim, taj fini čovek je započeo svoju karijeru, naravno, u toku ustanka žutih turbana, tako što je organizovao paravojne formacije da bije silate seljake. I u suštini, istorijski gledano, uopšte nije bio toliko fini i plemenit, imao je par lepih frljoka. Mislim, čak se to u romanima pominje pre nego što su ga oženili sa ove Lady Sun, da je imao one svoje nesrećne dve žene čije imena nikada nismo saznali. Samo zato 5 puta žele da ih spasi. Zato što on ode negde i ostave ih za sobom i onda neko ide da spasava žene. One se nigde ne pojavljuju, nigde ne znate imena, samo znate da on onako pobegao i njih dve su negde. No, pored njega imamo i njegova verna dva prijatelja. Evo, recimo, ova je batica koga vidite ovde i na stolu. Guan Yu je jedan od njegova dva pobratima. I smatra se za, da kažemo, arhetip idealnog kineskog ratnika. Nešto kao Marko Kraljević kod nas, pa na enti nivo. Smeran, pravedan, pravičan, izvanredan ratnik, sjajan taktičar, odan svojim prijateljima, spreman na sve da pomogne. Sve što možete da tipujete po ono good guy box, Guan Yu to ima. Mit njegovog života i njegovih dela, koji takođe više gubio bitaka nego što je pobeđivao, ali nema veze. Je to Mesar? Molim? Je to Mesar? Ne, Mesar je onaj treći. Ne. Ovo je bio stražar. Je duboko ukorenjen u kineskom narodu i dosta posle njegove smrti, jedno 400 godina posle njegove smrti, negde oko 650. godine nove ere, on je deifikovan, proglašen je za Boga. I on je jedino, kompletno, autohtono božanstvo u Kini. Njega su deifikovali i konfučijanci, i taoisti, i budisti. Imaju svoje hramove posvećene njemu. Da je jedna. Znači, šta je još interesantno? Pošto je tako
deifikovan u više konfesija, došli smo do toga da je postao jako popularna feng shui figura. I ako danas hoćete, ako ste na middle management poziciji u nekoj kineskoj firmi i potrebno vam je da malo onako izgledite odnose i sa nadređenima i sa podređenima, imate problema sa komunikacijom, onda, pošto je feng shui znači nauka o tome kako kad ti ne ide u životu da za to okriviš nameštaj, treba da nabaviš figuru Guan Yua koju ćeš da staviš na sto, na pravo mesto, jer je Guan Yu upravo bio to. Bio je verni general koji je poštovao svoje podređene, bio je poštovao svoje nadređene i svakom je bio dobar, ćeš tako ti da budeš kao Guan Yu. Tako da je on AliExpress preplavljen figuricama feng shui Guan Yua. Evo, mislim, to je tačno ovo što imamo na stolu ovde. 2 cm pa do 1,5 m, maltene živoj, da, 1:1 veličini. Evo ovde imamo primer jedne te feng shui figure, a da vidimo takođe da isto tako kad postaneš božanstvo završiš tako što te jakuze tetoviraju pod petima. Jer taki je život. Pored Guan Yua, drugi veliki pobratim je mesar Zhang Fei. Ovo je inače jedini prikaz koji je navodno istorijski, koji smo uspeli da nađemo, gde nije napravljen karikaturalno kao što ćemo kasnije vidjeti kako su ga vremenom onako izvitoperili u prikazivanju. Mada i ovde, s obzirom na to da prokazuje uscu, jasno nam je u kom pravcu vetar duva. Nije bio najsuptilniji čovek, bio je jako sklon alkoholu, bio je vrlo sklon grubom ponašanju, bio je mesar pre nego što je uspeo da postane general. Takođe kažu da je ipak bio jako dobar drugar, onako klasični stereotip onog što te tapše po ramenu i sve ti do jaja i tako. Brat moj, baš je bio brat moj. Interesantno je sledeće. Nije bio toliki retard istorijski koliko mu se pripisuje u romanu. U romanu je baš onako zaretardiran kako bi bolje odgovarao tim arhetipima i stereotipima šta se očekuje od njih trojice, kao jedan je mudri vladar, jedan je veliki ratnik i onda morate imate comic relief kao trećeg. Istorijski gledano je zapravo čak imao i bolje neke taktike i strateške rješenja od samog Guan Yua. Osim kad je bio. Osim kad je bio, ali recimo taj... ima čuvena priča o tome šta je ušlo u roman, kako je on pojavio se na tom mostu i dreknuo toliko da se most rušio, a protivnička vojska ustrala i vratila se odakle je došla. A on je čovek stavio eksploziv ispod mosta i kad je dreknuo, oni su ga digli u vazduh. To se zapravo istorijski desilo. Da. Tako da, u principu, nije bio toliko glup koliko ga prave glupim, ali jeste bio strašno neprijatan prema podređenima, čak do te mere da je interesantno kako je zaginuo. Hoćeš o tome kasnije ili hoćemo to sada? Već na sledećem slajdu vidjet ćete... Ovde imamo japanski prikaz, znači kako ga predstavljaju, znači kako se neko ko istorijski bio onako nijansiraniji postaje sve više i više ta comic relief karikatura. Možemo da kažemo i sad kako je završio, znači kad je Guan Yu zaginuo. U suštini treba, znači, fora s njima trojicom jeste da su oni uzeli famously the Peach Garden Oath. Da. To se, da li se to desilo istorijski ili nije, mi to ne znamo. Naravno da nije. Hronika Tri kraljevstva kažu da se nigde ne pominje kako su se upoznali. Nigde ne pominje. Ali roman nam kaže da su se oni zakleli, kako to biva poetično... To make China great again! China great again! Da će raditi, boriti se samo sa tim ciljem da se kraljevstvu Han vrati njegova prethodna slava. Tako počinje roman između ostalog. Ovde imate tekst zakletve u Breskoj bašti. Jedna od delova zakletve jeste da su se zakleli, to se često pominje u romanu kao leitmotiv, da će sva trojica poginuti na isti dan. Što im je sjajno leglo, zato što su u nekim situacijama kad je trebalo da se gine, junački, oni predavali jer zbog ova dvojica nisu tu, pa ne možemo da poginemo na isti dan. Ne mogu da poginem, brat mi nije tu, ja se izvinjam, neću danas. Evo, predajem se. Naravno, nažalost, želja im nije ispunjena, ali zaista istorijski umrli su veoma brzo jedan za drugim u roku od 2 godine. Zhang Fei, Guan Yu je poginuo na bojištu. U Yilan kampanji protiv Sun Kuao, znači protiv Južnjaka. Kada su ga zarobili, prosto ocekli su mu glavu i čak vladar Sun Quan nije znao ništa o tome, pa kasnije kad je saznao iz tuge, poslao je glavu nazad. Pa mislim, malo je popizdeo, to je varijanta, hteli su da ga impresioniraju, da mu pokažu ko su ubili Guan Yua, a on je rekao su ubili ste koga? Molim. Čekaj, molim, ne može to tako.
baš ta priča. Baš Pompej i Cezar. Tako je slično i Libo je reagovao posle. Međutim, kada je čuo da su mu ubili brata, Chang Fei je bio jako ljut i razočaran i naravno odmah se podigao na oružje da se osveti njegovim ubicama. Međutim, pošto je bio pijan i volao je da pije, u svom pijanstvu i tugi, izdao je naređenje da cela armija ima da se obuče u bele oklope kao znak tuge i da tako